Pa koja je razlika između mačka i psa? Razlika je u tome da mačka nikada ne bi mogla raditi za policiju. I to nije samo, mislim, u smislu da je mačka takav osebujan karakter koja jedan dan može htjeti nešto, drugi dan nešto, ali i u smislu da danas, ako pogledate, psi zaista rade za policiju. Ali ono što sam kasnije nakon te šale otkrio, mislim da mi je to čak Assange rekao, jeste da je CIA prije nekoliko godina radila eksperimente na mačkama, da upravo mačke postanu špijuni, ali čak ni CIA nije uspjela mačke pretvoriti u špijune. Tako da ako postoji neka životinja koja je arhetip pravog subverzivca, mislim da je to mačka. Assange ima mačku, on ima mačke. Assange je, da, u trećem mjesecu, ja mislim, dobio mačku od svoje obitelji iz Francuske, koju, nažalost, uopće ne može vidjeti i koja živi pod lažnim identitetom u Francuskoj. I ta mačka je, novi stanovnik ambasade koja je sve veća i veća, zapravo se pretvara u tigra već polako.